mwekuru wa ukuru bwa kwi miaka 40 na oro kwirikana na gukario murito na atete oturo bwawe nyuma ya kugwa kithimene kia roje na arua rukiri ikarikari riumire nturene kigumo wode magumoni tukegamba ng'ombe na ara kuringana na Rwangi rwa kurwana mitino na Mianki kaunti ne ya Tharaka Nithi ati bari kweja kuonokia mwekurujo bethiriria gwite na kiongo na kwite mwiri jo motutigi nitujukietwe na gwikwa mochari ya sibitari nene ya Chuka taura tugutarirwa ni Samuel Kaishma. Irukirirwa kieba kiri akariba ntora ya Kagumo wadi ya Magumoni nyuma ya utiwa imwekurumo wa ntoreno ora mwiri wake withiritwe kithimani kira akwirikana na gutaga ruji. Mwiri wa Rosered Kawira ora no kurubwa mianka ta 40 withiritwe okurumene kithimani iki kira kiri na biti ta 40 mwena into bira akwirikana ibya gutaga na byo ruji. Pasire kira uko gwa kwambira ne akwenda kukunda runji kuna bantu arathiete kibaruga ambira gatigia kunda runji riu akina thi kibaruga riu turi nyomba niro twaigwa kithima kia ruta sauti twauma twethera no gwireku kambuge ngustoka muno nontu ni nyumire tene muno ndathi kuona my sister sibitari ikio nimempelekea chai ndachoka ndethera Kawira gitabarunche ndabetuka ndathongera nyomba gukundwa chai antegwithia kana ni nyuire makai mathatu nirombe gwire sauti sasa nkena uma kuma ndacha ndethera Kawira ntikumwona wiguru mikanda iko chini of course nkena churia no gwireku. Afisa bakurwana Mianki na kuonokia kirimitino taeno ibarutite mwiri uju aranabo askari bagituo kia borichi ya Chuka bachujokietie na guchuira mochari ya chibitari ya rufaa ya Chuka. Kithima kiraina ronzi rwengi kira karekia biti between 80 to 90 tukikinya gutethera aragwite na kiongo kirinthi maguru mari iguru tomba kumuruta ende akiuma ararea guta moyo. Ni vizuri kusema kwamba huyo mama alikuwa mjamzito. Sasa hivi ni kama tunaweza kupoteza watu wawili. Akari ibapetwe mataro makurigiria mitino ya mithemba yengi irayumagira ithimani tabibi. Ina gutenderete na ithimani cicurite ronzi mombe icumbe kutengenezwa wega kana gutumwa wega nikienda gutikethwa kwina mitino teno na mara makwenja marima thaino ta ithima ninkiuga kati kagita kega kakwenja marima na uguo kenja thaino wambo tumiria tukakositha tukana inya cia kurigiria muthetu utikomoke nikienda ntu matikombe komokera nontu in the past ni tugwite tukigwatha cases mingi thaino yendete na ambula yantu kuthikwa ni muthetu makinja ithima. Enkeri potera Weru Njuma kuma gicigo bunge ya Chuka egamba ng'ombe mbita wa Samuel Gaishma.